Wetsotlhe mga dikgang tsa botswa television tse di gasiwang ka tlhamalalo go toropo kgolo ga borone nna ke bidiwa kaelo sa bone ke na le amantle babili ka puo ya diatla ga mmogo le ntebogang sebetlela ka tsa metshameko ko ditlhogong tsa rona go agiwa ga Botset 1 go kgetlhilwe ke go itirela le go fokotsa theko ya dinepe tse di tserweng ka maranyane a lefaufau kwa ntle. Fa lekgotla la kabodisa la Tlokweng le tla phatlhalatsa maina a baikopedi ba ngwaga wa 2015 kgwedi eno e wela. Lekgotla la Botswana Athletics le kgona go tsenya semmuso ikopelo ya go tshegetsa dikgaisano tsa mabelo tsa World Athletics Relay 2026. Dumelang, kitsiso ya dikgang go tswa kwa ofising ya ga Tautona e bolela fa mothusa Tautona Re Ndabakaolathe jaanong e le ene motshwarela Tautona. Kitsiso eo ya re ka nako ya fa Tautona Advocate Duma Boko a ne a ya go lefatsheng la America letsatsi la tshipi, Re Gaolathe o ne a le mo leetong la tiro kwa United Arab Emirates mme o boetse gae maabane. Ba Botswana International University of Science and Technology kana BUST ba supile fa nngwe ya tse di rotloeditseng go agiwa ga satellite ya Botset 1 e le go lemoga botlhokwa jwa go itirela le go fokotsa theko ya dinepe tse di tserweng ka maranyane le faufau kwa ntle ga lefatshe le botlhokwa jwa go dirisa ka bokete baitsanape ba monogae go tla ka ditharabololo tse di sologelang molemo ditlhabololo tsa lefatshe leno. Boeteledipele jwa BUST ke bontlhabongwe jwa lekoko le le patileng Tautona Advocate Duma Boko mo leetong la gagwe kwa America. O tshedile o nkabetse. Satellite ya Botset 1 e na le dingwaga di le tharo e dirwa e soletse go ribolwa le go romelwa mo lefaufaung mo malatsing ka jalo maiteko le kelello ya baitsanape ba ba ithamileng a dule tema. BUST e na le tshologelo e ntsi ya tswelelopele ya isago ya lefatshe leno mo madirelong a space technology a akaretsa go okotsega ga bokete ga theko ya dithuto mo madirelong a ga mmogo le go ga banana sebaka sa go direla mo mogameng o le go thabolola mo dipakeng tse tsa sešwa. The government utsile go empowera Batswana gore one data rai le ha jaanong e simolola e tseiwa ha e tla be beilwe teng e tla be e tseiwa ka tsela e hapegileng e dumalanweng gore Batswana ba e dirise go dira dikompone tsa bone tse dinyenyane mme ba tle ka ditharabollo tsa maphata a haloganyeng a lehatshe gore ke sone se tshwanetseng go diragala gore we are going to encourage through the government small medium enterprises to mine the data and convert it into applications to solve problems mo lehateng la rona la Botswana. Jaanong ba bangwe ka gonne re tla be re lebile lehatse la rona in more detail than other people can do. Data ya mmaetso ba tsile go e reka ka madi hela jaaka re ntse re reka data ya di-satellite ko mahateng a sele ka madi a bokete ebile a increase our import bill. So nna ke tsa gore ha re na le our own satellite we are going to reduce the import bill. Mme ke sengwe se e leng gore ke tsa gore ke ponelo pele ya ga goromente ke tsa gore ke ponelo pele ya gore bana jaanong ba tle ba itirele ditiro ga nna ga re go ba direla ditiro re tla ba ra data is here and with the policy and the strategy it is going to be defined on how we are going to mine this data. BUST e sologetse go atolosa mosepele wa yone dibeke hela morago ga go ribolwa le go romelwa satellite ya ntlha ya lefatshe leno mo lefaufaung mme gore a go le gontsi mo maitamong a go godisa itsholelo e ikaegileng ka maranyane. Lotle ko Botswana International University of Science and Technology go tla go bona jaaka re communicate le our own satellite. Morago ga lobakanyana lo lo sa hediseng pelo re tla be jaanong e le tsa rona tse re tla be re di tsaya kampo re di gama mo satellite ya rona jaanong ha re sena go dira jalo e be re di baakanya ka tsela tse di haloganyeng gore e nne different applications for our own unique challenges and issues in Botswana. The satellite is there for a purpose. E habagetswe ka gonne e tshwanetse gore e re thuse
Baitsanape ba Botsat1 ba akaretsa bodiredi jwa PUST le diyunibesithi tse dingwe tsa monogae jo bo dirisitseng dikitso tse di tseneletseng tsa maranyane a satellite. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Los Angeles, California. Lekgotla la Kaboditsha la Tlokweng le solofetswe go phatlalatsa maina a baikopedi ba ngwaga wa 2015 kgwedi eno e wela. Baikopedi ba ba akareditsweng ba 57,420 mme ba golola maina ao go tla go thusa go fokotsa dipelaelo tsa gore lekgotla leo le dira dilo ka tshokamo. Se se builwe ke modulasetulo wa khansele ya Tlokweng mme o nteretse bogatsu kwa phuthegong ya khansele eo. Ke o lebogile Radipotsane. Lenaneo la go sekaseka baikopedi ba ditsha le dirilwe ka ngwaga wa 2015 morago gore Batswana bangwe ba supa ba sa itumelele tsamaiso ya peo ditsha kwa Tlokweng. Mme Bogatsu a re mo ngwageng ono wa madi khansele ya Tlokweng e dirile moalo o na le ditsha di le 147 ke gore 147 e dumetsweng ke lephata le le dirang mealo ya metsi le ditoropo. O tsweletse a supa ga kago ya mabolokelo a maina a batho botlhe ba ba nang le ditsha mo motseng wa Tlokweng e simolotse. The board has completed the verification process and capturing of new applications as it resolved. In sitting of November 2024, to engage tiro ya tshekatsheko ya dikopo tsa disa tsa 2015 le tse dingwe tse di tileng ko morago e weditswe. Setšhaba se ta itsisiwe pele ga kgwedi eno e hela gore ba ye go itebela ka matho maina a batho ba tshwanetseng go abelwa ditsha. And the public shall be notified officially before the end of this month when they can have access to peruse it. Ka go ya mato a mantsi a khiriso mo setsheng se le sengwe nte le teta ke dingwe tse di tshwenyang mo motseng wa Tlokweng. Most residents develop their residential plots, commonly known as one-rooms, without seeking the necessary permissions from council. Where planning Bontsi ja banni ba ga mato a phiriso ba sa tsaya teta kwa khanseleng mme seo ga se ka ga molaong. as Development Control Code, DCC, covers them under minor and major variances, making it difficult for the council to ensure compliance. Khansele e tsile ka ditsela tse di tsa go lwantsha borukuthi mo Tlokweng. The police have intensified crime prevention efforts by actively involving the community through cluster policing. Sepodisi sa Botswana se itshwaragantse le banni ba Tlokweng ka go dira dithopa tse di thusang go lwantsha borukuthi. Seo se ntshitse maduo a maleba to improve community engagement and crime reporting. mme Bogatsu le bogetse dikhamphane tse di ikemetseng ga mmogo le mekgatlho ya bobelo thomogi e tsweletseng ka go ntsha dithuso tsa batho ba ba imilwe ke merwalo a bošweng mo Tlokweng. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Tlokweng. Mothusetona wa papadi le tlhabollo dikgwebo Rre Baratiwa Mathothe a re marekisetso a matona a sefalana haepa a e bileng e le a mašwa ko toropong ya Jwaneng a thusitse thata mo tlhamong ya ditiro jaaka a setse a thabilwe bereki ba bašwa ba le 10 a ferang bobedi. Rre Mathothe o buile se jaaka na bula semmuso lebenkele leo kwa toropong eo ya Ditemane. Emmanuel Rapoa. Banni ba toropo ya Jwaneng le metse e mabapi ba ntse ba tsaya mese pele gangwe le gape go ya toropo kgolo Gaborone go ya ko mabenkeleng a batla ikakolang sentle ka go reka tsotlhe tse ba di tlhokang. Jaanong mabenkele a mašwa a bo a tshwere tsotlhe tse motho a ka di batlang. The opening of this Sefalana Hyper store here in Jwaneng has an empowering... Go bula mabenkele a sefalana mo toropong ya Jwaneng go tla ka tse di molemo mo setšhabeng ebile re setse re di itemogela. Se se nonotsha thata matshelo a setšhaba, dikgwebo le mohama wa dikago. Boosting the real estate industry, investment attraction and the Jwaneng community at large. For a town like Jwaneng to have our third largest store at 7,000 square meters is a very welcoming thing. Deputy Mayor, Re itumelela gore mabenkele a Jwaneng ke a boraro ka botona mo lefatsheng leno mme ebile re setse re thapile babereki ba bašwa ba le 10 a fera bobedi. we had 50 employees, and with the new extension, we have employed 80 new employees, 80 Botswana.
Puso e boele mo ga thata seabe sa marekisetso a sefalana mo go tlhabololeng matshelo go nolofatsa ditirelo tsa bareki mme topo ya nna gore mabaka a pereko a ungwe le babereki go bana mola mo lešekereng la botshelo ga mmogo le dikgwetlho tsa kgokgontsho ya bong. Ga madirelo a ntse jaana le mo toropong a tlisa diphetogo tse dintsi mo toropong, a tlhabolola marahe, a tlhabolola dikgwebo. Toropo e simolola go nna le di-activity tse di botoka, gape ke tsela nngwe ya go tsisa ditlamelo tsa theko le thekiso gaufi le batho. Ka gore ga o ka lebelela Jwaneng o dikonogile ke metse e mentsi e metona, ka jalo go raya gore sefalana ke sone se halana tota ka Setswana. We wish you will invest so much in development of your employees. Go botlhokwa go tlhabolola thata babereki ba lona gore ba atlege mo botshelong. Employees in terms of upgrading them to hold higher positions in this company. E re botshelo bo tsweletse ka go thatagalela pele go saletse babereki ba go ntsha ga tshwene jaaka ba se go fetse go bona mmereko mme ba leke ka gotlhe go itlhabolola ka mosele wa pula o etswa go sale pele. Emmanuel Rapua, BTV News, Jwaneng. O lebeletse dikgang tsa Botswana Television Media tswelela. Kgwebo e botlhokwa fela thata mo maitekong a go nyeletsa letlhoko la ditiro le go godisa itsholelo ya lefatshe. Tona wa Banana le Bong Mmelesego Chombo o buile se ko kalosong ya bagwebi ba ba 17 ba lenaneo la NQ Hive ba ba diretsweng le diretsweng baithuti ba ba neng ba tsene dithuto tseo ka sekolong sa Botswana University of Agriculture and Natural Resources ke letleletswe somo le kae. Lenaneo la NQ Hive la dithuto tse di tsayang ngwaga tse 3 le nonosa baithuti ba ba feditseng kwa sekolong sa buang ka bokgoni jwa go tsamaisa dikgwebo tsa bone ka thuso ya sekolo le lekalana la LEA. Lenaneo leo le tlhomamisa gore baithuti ba tsepame mo mererong ya kgwebo ebile ba ipaakanyeditse go lebagana le dikgwetlho tsotlhe tsa mogama o seng motlhofo o tshwana le wa temothuo. Baithuti ba ba rutuntswe ka kgwebo tsa nnete tsa dikoko, merogo, mai, dikolobe le tsa dijo tse di solofetsweng go simololwa mo bošeng. Entrepreneurship is indeed a powerful tool that can and will create employment opportunities not only for the entrepreneurs themselves but for many other young people, because we want a business environment where young people are creating more employment for young people. Youth-led businesses have the potential to really drive economic growth and foster vibrant communities, and that is something that we as the Ministry of Youth and Gender Affairs stand by. Tshwaragano le makalana le maphata a mangwe go kaiwa e le botlhokwa go godisa bagwebi ba banana. As part of Futures Banking, Buang forged a strategic partnership with the Sekolo sa Buang se ne sa nna le tumalano le lephata la banana le Bong ka ngwaga wa 2024. Tirisanyo e tla re thusa fela thata ka jaana lephata la banana le na le tshimo e re tla e dirisang. Tshimo e tla re thusa go godisa bagwebi ba le bantsi ba banana go tla ka ditsela tse di hapegileng tsa kgwebo. Mme ka jaana tlhako ya morago e gatafa ya pele e gatileng teng bangwe ba arogana ka tsela ya bone go kgothatsa dialogane. I received an interest-free loan, access to resources, and most importantly, mentorship from. Ke ne ka fiwa dithuso tsa madi a sena morokotso le dithuto tsa LEA ngwaga o le mongwe. Mo nakong ya gompieno ke mogobi yo feletseng wa dikoko le ntswa go na le dikgwetlho mo kgwebong e. Kgwetlho nngwe le nngwe ke thuto. Gone jaana ke itse go tlhokomela dibuka tsa kgwebo ya me le go e tsamaisa sentle. Very noisy toddlers, but every challenge was a lesson. Whether we are starting our own Fa ile gore re itshimolola dikgwebo re tshwanetse re dirisa kitso ya rona go dira sengwe se se tswelang setšhaba mosola. beneficial and lasting. Sekolo sa Buang se mo lenaneong la go rutuntsha e se fela dialogane tsa bone mme le balemibarui ba banana kwa ntle go atolosa kitso tsa kgwebo le go thusa lefatshe go ntsha dijo tse di lekaneng. Ke letleletswe
Somolekae, Botswana Television, Sebele. Lekgotla la bagwebi ba Afrika Borwa mo Botswana la abetse ofisi ya ga Tautona dithuso tsa madi a fetang 2 million pula, mme mo godimo ga mo banka ya Stanbic Botswana le yone ya abile madi a kanang ka 2 million pula go namola botlhe ba amilweng ke merwalela. Fa amogela mpho eo mothusetona wa ofisi ya ga Tautona mme Maipelo Mophuting a re seo ke maiteko a mantle ebile ke sesupo sa mowa wa kutlwelobotlhoko le tshwaragano. Mojadi Mokibelo. Dimpho tse tsa gona mola ba ba amegileng di tajana morago ga merwalela e ne e ela masheta e amileng bontsi jwa malapa mo dibekeng tse di sotswang go heta. Ka jalo seo se na sa gwetha Batswana le dikhamphane tse di ikemetseng go supa kemonokeng mo go bothe ba ba amegileng ka go ba abela dijo, diaparo, dikobo gareng ga tse dingwe. I'd like to take this moment and opportunity to give you a heart. Ke tsa sebaka se go le a kgola gore manokeng mo nakong e thata mahatsa Afrika Borwa le la Botswana re tswa go loe re ntse re dirisana. We've come a long way together. Our bond continues to remain unbreakable. I am so grateful. Ke mototo hela thata go lona le kgotla la dikgwebo la Afrika Borwa mo Botswana le itse botlhokwa jwa go ema nokeng bothe ba ba tlhokang. Social responsibility is not only about profits, but it's also about giving back. Lekgotla la bagwebi ba Afrika Borwa mo Botswana le supile ga maitama a bone e le go tokafatsa matshelo a Batswana ba ba amegileng. Collectively, the South African business. Re le dikgwebo tsa Afrika Borwa mo Botswana re ntshitse madi a heta didikadike tsa dipula di le 5 mo go thuseng bothe ba ba amilweng ke merwalela. Victims of the flood. The loss of life and the negative impact that the flooding. Re le ba Stanbic Bank re dumela go hetola matshelo a batho go akaretsa bothe ba ba amilweng ke merwalela. Botswana is our home. We drive her growth. We hope that these books can be donated to those schools that were affected by the floods and that can bring some similar. Gore dibuka tse di ta thusa baithuti bothe ba ba amilweng ke merwalela. They are less likely to have cracks and to feel the negative impact of the disaster. I feel like I have to show my gratitude to provide. Ke bone go le botlhokwa go ema nokeng bothe ba ba amilweng ke merwalela ka melora e thapang ga mmogo le dikobo. I wish something will help to the community. Mowa o wa go supa kutlwelo botlhoko go tswa mo dikhamphaneng tse ke sesupo sa maikarabelo a go tlhomamisa gore bothe ba ba amilweng ke dibetso tsa tlholego ba bona dithuso mo mahelong a harologaneng a lehatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Ratoropo wa Gaborone re o arabile motlaleng o a kgoletse makhanselara ba toropo ya gagwe mo tirong ya bone entle ya go tsenya letsogo go thusa banni ba ba neng ba amilwe bobe ke merwalela beke tse pedi tse di fetileng. Ratoropo ka ile fa tiro eo e nnile motlhofo thata ka ntlha ya boineelo jwa bone go rata Moranyane. Morago ga dipula tsa matlakadibe tse di nnileng mo Gaborone le metse ya mabapi Bosheng, khansele ya Gaborone e ne e biditse phuthego le makhanselara go tla go ba fa pego ka merwalela eo e sa tswang go feta. Batho ba feta 432 ba baneng ba amilwe ke merwalela mo Gaborone ba setse ba thusitswe mme makhanselara ba ne ba lebogelwa go nna majato ka nako tsa merwalela. Tse gore ga go mare sengwe sa dilo tse ke di itumeletseng ke bone banna le basadi ba toropo kgolo ya Gaborone ba go tweng ke makhanselara a toropo e ba dira matshetse ya re ha pula e simolola e tsa setšhaba morwalela o senya toropo ya rona ya Gaborone ga ba ka ba letela gore ke bitse kwano ke ba bone mo ka bogonemo go bo gore ba mo seemong sa gore ne re tshwanetse go legalelediwe gape go buiwe ka lona mo pontsheng gore makhanselara a Gaborone le ne la ema ka dinao re bone ba bangwe ba dirisa di-resources tsa bone ba thibolola mesele re bone ba bangwe ba godisa batho ba bangwe ba haosa batho ba nna le bona malapeng a bone le makhanselara a toropo ya Gaborone. Fa ba kgela mo pegong eo makhanselara ba ne ba kopa ratoropo go tsibogela ditsela tse di senyegileng le yone kgopo ya metsi mo toropong ka nako gore ba ipaakanyetse tse di tla tlang. Makhanselara a tshwanetse go tsenngwa mo teng.
ke bona ba ile gore ba re tsentse go disaster re re le mo yo re tswa kgakala re le bolela ka stormwater drainage not go phase 4 and the whole level deep blocking of course but the residents they blame me ba la thala mataka me gape kumpelo ga borone ya stormwater drainage system so le sentse ga se tsamaise metsi ya ka sentse se kateletse office etona ya ga molaodi we should have satellite disaster management teams that could be comprising of an animal counselor the police or if somebody is caught in between the waters maybe the police that is a helicopter to come and rescue the individuals lay my teacher as the head teachers so that if media gets a go ene a tse dikarolo a tsale sekolo gore batsedi ba tle ba tseba tiragalo e ga ke tsoa e go gore re le tama ya dile matlo a le mantsi ntsi thata go eka 400 homes hela mo ga bona sa ya liwa ke se mo batho ba ne ba gella metsi ba ntshetsa kwa ntle mme le kwa ntle go sena kwa tswelang teng ke tla kopa gore ntwe ka ke kope ba bo molaodi le ba kansele gore ba ntshe letsholo le go bona tiragalo e santse e diragala le go bona sa Phuthego e tla tshwarang kgwedi eno e le 24 e tla ama ditlhabololo tse di santseng di dirwa le tse di mo ditlogamanong. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Motsa mafatshe a se lekgotla la Hamas le ne la supa lefatshe la Israele ka monwana gore le tlola tumalano ya bone ya go emisa ntwa morago ga gore Israele gane go letlela dithuso go tsena mo kgaolong ya Gaza. Nngwe ya dikarolo tsa kgato ya ntlha ya tumalano ya go emisa ntwa e ne e le gore Israele e letlele dithuso tsa namolo go oketsega kwa Gaza. Go emisiwa ga dithuso tsa namolo go tla jaana fa batho ba tumelo ya Islam ba kwa Palestina ba simolola meletlo ya Ramadan fa gare ga matlotla a bakilweng ke ntwa e tsereng dikgwedi. Ba Palestina ba neng ba boela kwa Gaza ba re taolo e ba amile thata. Tshwetso ya go thibela dithuso e na le ditlamorago tse di botlhoko mo go rona ba re boetse mo kgaolong ya Gaza. Ke kgwedi ya Ramadan re tlhokana le dilo tse dintsi. Ntlo ya me e phatlakantswe ga kena le haele le mo Gaza tota sengwe le sengwe se a tura ebile dilo di a tlhaela. Tautona wa lefatshe la Israele Benjamin Netanyahu a re lebaka la tshwetso eo ke gore lekgotla la Hamas le utswa dithoto tsa namolo e bo le di dirisa mo go tsa bone. Lefatshe la Israele le tsere tshwetso ya go emisa dithuso go tsena kwa kgaolong ya Gaza. Dirile jaana ka gore lekgotla la Hamas le utswa dithuso tse la bo le kganela batho ba Gaza go di akola. Le dirisa dithuso tse go duelela dibetsa tsa bone tsa botsolodi mme seo se botlhabetse mo lehatsheng la rona. Batho bangwe ba Israele ga ba dumalane le tshwetso e ya go thibela thuso ya namolo gore e se tsene kwa Gaza. Holding the humanitarian aid trucks from entering Gaza is also affecting our hostages. We know for a fact that go thibela dithuso gore di tsene kwa Gaza go ama ba ga rona ba ba thupilweng jaaka ba ba setseng ba buile ba tlhalositse. Our hostages are getting harsher treatment. Lekalana la UNICEF le ne la tlhagisa gore go thibela thuso go goroga kwa Gaza go tla dira gore ditiro tsa go boloka matshelo a batho di se atlege ebile go tana le ditlamorago tsa di botlhoko mo baneng le mo malapeng a go kgaolong ya Gaza. Laone Legwale, BTV News. E re jaaka re heletse dikgang tsa rona ka nako e mme le galetse metshameko di a tsweleleng Tebogang Sebetlele. Tla ke go leboge wena Kelo sa bone motsonesi go nkamogela ka dikgang tsa metshameko ke bediwang Tebogang Sebetlela. Setlhopha sa setšhaba sa mabole se gapile dietsele di supa kwa kgaisanong ya Afrika ya Zone 4 e neng e tshegeditswe kwa lefatsheng la Mozambique. Dietsele tseo e leng gauta tse 2 silefera tse 2 le bronze di le 3 dira jalo gore lefatshe leno le feditse mo maemong a bobedi ka kakaretso mo kgaisanong eo e gone go phadisana mafatshe a le 5 a rutlwe tsegofatso malepa.
mo diatseleng tseo tse supa Kobamelo Molatlhegi le ke Obakeng Philip ba gapile diatsele tsa Gouta. Gift Modise le Kutlwano Sekhuto ba phamola tsa Selefera fa Robin Modise Molokise Kwaipe le Tlhogonolo Makgolela ba dule ka tsa bronze. Petition ne le thatanyana mara mme re kgonne go le rona go itela sengwe gore ba tshameki ba rona ba ne ba kgona gore ba le babedi ba tse di-gold medal, ba le babedi ba tse di-silver, ba le bararo ba tse bronze. So gone mo be go dira gore re tse overall position number 2. Me ka gore ne re tse re ba di-boxer tse di sha tota tsa banana. But me re di-coach kana technical team ne re itumeletse ka ba dirileng ka teng. Ka gore most of them ne la ntha tota ba nna le international game. Maduo a supa tokafalo fa go tshwantshangwa le ka fa setlhopha se se dirileng ka teng kwa kgaisano ya bofelo ya 2022 kwa lefatshe leno le ne la gapa seetsele sa Gauta se le sengwe Selefera tse 2 le tsa bronze di le 3. Nna ne le my second international fight, so ne ke na le experience ya gore go ntshang ko nte mara go ne go se motho go the last time ha ke ile ne ke sa wina, so this was my first win ke le konte. The host go le ba ga bona ba traina tota cause ba bereka ha ba tshwane le rona go tarega ga matsatsi go training. Looking at the performance ka nitse ka teng on my side nna ne ke tla re ne go se thata ne go le motho fona etsa mo go leng teng ke tsa ke re change ka nna hale le hale go mo ntse ke struggle ka gone ga thaloganyo ke tsa ke re ke kgonne go dila le khanya teng go se ke yone ne le main focus ha ke ntse ke prepare la the tournament. So gona na ke go berekela technique, tactics and the fitness gape ana le teng mafatshe in terms of skill level ke tare ba godimo ga re ke ra re ope o kota se ba godimo ya nne go tala individual gore no o ta performa go ntse yang o ta ipakantse yang. Mo ditlotleng tse dingwe ntse le kwa kgaisano ya Zone 4 kwa Mozambique Kobamelo Molatlhegi o fetogile Ramabole yo gaisitseng mo kgaisanong fa Thinda Tone a phamotse ya motshereganyi yo gaisitseng. Kgaisano eo e ne e tsenwe ke mafatshe a le 5 e leng a Seychelles, Lesotho, Eswatini le Botswana ga mmogo le ba tshegetsa kgaisano Mozambique. Tshegofatso Malepa, PTV Sport. Moletong la bone la go tswalla ba nonotsha talente ya motshameko wa tennis go tswa kwa moding ba le khotla la Botswana Tennis Association ba tshegeditse kgaisano ya re ba bona ha kwa Phalape mafelo a beke e gantsi ya karetsang batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase go itsone Sakeng. Kgaisano eo e neng e tshwere ko mabaleng a tennis a Botswana Police la sekolo sa Khaswe e neng ngwekile batshameki ba dingwaga tse di ko tlase ga 18 go tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa Botswana mme ba gaisana ka fa tlase ga dikarolwana di le 3 tsa ba ko tlase ga dingwaga tse di le 10 ba ko tlase ga dingwaga di le 14 ga mmogo le ba ko tlase ga dingwaga tse di le 18. The objective of this tournament is to give young kids a platform to compete while they're still very young. Maikaelelo a kgaisano ke go neela batshameki ba bannye tšhono ya go gaisana ba sa le bannye ka go tshameka dikgaisano tsa monogae pele ba ka tsenelela dikgaisano tsa mafatshe-fatshe le go baakanyetsa kgaisano ya International Tennis Tournament e tla tshwarang monongwaga ko Gaborone. Before these kids start playing these international tournaments, they need to excel at this level. I came for the tournament to just win, as that was the first sport I got in. I didn't know it was this fun. Today is my first Botswana tournament. So I came here to succeed the medals. Kgaisano e tlhagolela tsela kgaisano ya mafatshe-fatshe e solofetseng go tshwara ko Gaborone monongwaga. Go itsone Sakeng, BTV Sport, Phalape. O thusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics o a bona tetso a re ba kgonne go tsenya ikopelo ya go tshegetsa dikgaisano tsa mabelo tsa World Athletics Relay tsa ngwaga o tlang. Tetso ga re ba dirile tsotlhe tse ba di tlhokafalang mo ikopelong ya bone mme tshepo e tletseng ya gore ikopelo eo e tla atlega.
Botswana ke tsaya ke ge la tsile le ipuelelang ka ditiragatso tsa rona mo lebaleng. Ha ke go tsaya motlhalala ka ngwaga wa 2022 o tla go para Botswana nna mongwe wa mahatshe a neng a tlhophiwa the 6 panelists tse re di lebilwe gone gore re ka nna bangwe ba mahatshe a gaisitseng mererong ya mabelo ka ngwaga one yo. Re ra bona seo se boelela gape ka ngwaga wa 2023 mme la nna sa la ra re fentse mme ne re mangwe a mahatshe a neng a supa gore la le tota le kgotla le tsamaisang mabelo a ka bophara being World Athletics le supa the confidence mo gore na gone go supa gore re mangwe a mahatshe a le gore a ka lejwa la se ka bophara le mahatshe a dirang sentle. Results really speak for us. So re tsa gore re mo seemo se le gore Botswana re ka tshegetsa dikgaisano go diregile mo nakong e itile re tshwaretse the Continental Tour le ha ne a parolwa ke medimo ngwaga o itia se ka kgona go nna teng mme ela re tse re sepile gore re mangwe a mahatshe le re ka tshegetsa kgaisano ya selemo se se kana ka World Athletics relays. So mo sa dio se lebelwang tra ke one the security gona gore a re la hatsile le gore la aperetswe ke ka se le thokgamo mme ha yo karabo ke le gore ke ba maruri re le hatsile gore na ka suma ga rona ga gona dintwa di kubetsano mara re sone stadium se se ka tshegetsang kgaisanyo re sone stadium se le gore se ka dirisa warm up track mme karabo ke bona gore nya di teng tseo ga di itshwenya re na le sa stadium le mo ka gompieno e ka tsa ga dipaakanyo re na le gore re ka dirisa mabala a tshwana le bo la Gaborone tota le gore ke la UB la le re ka dirisa lekidi mme le lone le gore ka dirisiwa lo form up re na le dipatela re na le di-hotel tse le gore di-mall ditsela le ka tse di sentswe ke merwalela mme re dumela gore ke bo go ka baakanyegang so re na re tota re mo seemo se re ka re Malala-a-Laotswe City go ka tshegetsa selemo sa kgaisano ya di-World Race. Tuela fela ka tselentseng jalo di kgantsa rona tsa metshameko mme nna le wena re tla boa re kopana gape kgante jana fela ka lo sa bone o eme sentle go tswalla le thulaganyo. Government o tsile go empowera Batswana gore one data right le ha jaanong e simolola e tseiwa ha e tla be e beilwe teng e tla be e